Lakep Hawar Kehat constituency angkang hidi bonglong miribali risonim so aterang atum sitami aning kanwang son thak thasi pining li thot sitami rong rup ing terjer pen ke do thak meji aphat lapen rong risonim so aterang atum sitami ing terjer pen ke do meji aphan rong ker karkli alun kan amalin kepaman ajanek padopon ake hajer song terang ahin pensi mai jepen pupon lo banga maya long aman pen kacetong dun dikrom teron executive engineer PHE bilison ing ti Hawar Kehat BDC chairman Romin terang KCS President Hawar Kehat Journal Committee, Nogen terang KCS Central Committee, Mahensing terang SGB, Hidi Bonglong, Jana ingti SGB Kangti ingti Lapen Gotham terang President Kajirong Hangpi Memorial Talent Hunt Society, Atum Cetong Dunsi, Togbor Anatu Kapaprang Dun Tekjia Pan Jumisen Alam Tantekang, Hawar Kehat Pen Longbamon Tongkar. Bali lo inding drop la rongker la bangso arong ajep kanan kan chief guest ang hoy kanan to khai lo la bangso chief guest ang pen to palo nang lidak di Bali dah di bong lo so exam kan Mili dedak dari mitang rong lo dasi nang ke lo dasi dapat sekali dasi lo cara sini mana ada lo tu sa mana sini no kami batatin na rin nilo sudah metang lo lokacin lima patang lokacin lima mak patang dun bansi itu hai lo itu society lo patang muji silocha le bansi itu ma right samokha itu PPC kacili dundi itu piso itu ma right itu kalau lo right dak pena bayar itu mohon metang ka jalo oke hai metang lori samsi yo ka jiba prang ji bote lo cha oke hai samsi dangli la hok na to kisi kame dangli phan ke rang sot asai do kisi pu nasi praktin pen dakrin lumalokan irang ji afansi Suling bicar pemakai government untuk memakai quality oke hai samsi Facebook pun mau dangli la hok na to silahkan kisi cuma itu problem itu lah pakai सरकार पार्टिकुलर को सरकार से तुम akhirnya anggapan pasti kami kode quality education kan itu सरकार itu judges mate kangkung kangsai komasi ikan thek naima alang itu ye tumla risonin to terang ni pen to papondo tinongwe thekolongji nongnam che thangkong Bonglong Miribali ini to malong dan kepat di mana halo pendak mencetong dulu ya di Bonglong Miribali sorong di dari sejam cingri tapi malah kita cingri bekik kempu halo tek di kono lo son tek man ke dan Halo. di Bonglong Miribali hambara pancam dan itu kan lo pen artan sama lo jangan ada lo kita dan sudah ini to malong Bonglong Miribali hari sejam kecup kapon si kardia nongnam che thangkong di ngapen abang phi kardi amu an sosial apa ko unji sangpi dia ban ubi kimia tum si ubi kimia bang ang kurpot malati rong pipi ini to malong nang le igalo so nongon so phit sang aphit pet pulong la tangke nang tum thekolong ni kali Karbiang long jot takali alang ni kan surinira ko raisi Nori sangkang long sa melang ni Ceparjan dumpo maluti rong pipi nang itu krihini ang ding ini mana ramarjan long si tulong tot na inong wege nang itu karbi abang kere si thekon long po kemi alang ni tame judges mate lapen inong wege itu judges aku pensi itu tuhan po itu makar biak lapen do thula alang ni long itu rangatum an sosial panggapon alang ni tapino wege judges ni nang itu diri po kanggo kang sarban pulo ini penting honai Lungse po mate lang ita ektor lapen ektor tot takali choreographer padahal cetong dun kekan kethana bang dinun kethana bang alang li sir mobilin men kangkang lo lapen alang ita nangelo Rana cetong dun lapen do tulang ali lo kon po sini ini penting honai temen sini aja cetong dun angji
Sami humili hamsepi alangi tame binongbe kangkung kangsai pulang si benglo alangi tame nang igalo alangi ke kangkung kangsai to pakali Dipu GNM Training Center along Kethamel Bangki Theater alangi pangsa tame nang itu amese bilong to la tinoi ka bang reng sing itu tekon bilong ko tado alang tenang kem ceng lo alang mencurubeng alang itu mansi matkalo di bonglong di Bali risui terang cot kali karbiang long do ana risui ini Indeng truk dongker dong aja lah bangso public meeting kalau niltum KSF hantam enahang lo sorting ben nilitum sampai KSF nak kita lo lada lapen nili dan ningarong pi ke cengsi nili lada ke ada ke patir pi atum han nili di bawah mirban nili soni so terang atum han nili hin ben jurol alang litum lason hidung program alang litum organize halo silalo je nili lada ke kalau je itum non karbiang long ke Charlie non malam so apipan pulote kan lo lapen so ting ben non malam so apipan pulote ladak hidi bonglo ariso jang lapen dak pusar tum tamai dak do lapen me alang litum tamai ke cengpen giju na arju dulu la si la so ting ni lichuni ni lo je methang non ke non e do bom asumar ke ala penapia future ke alang litum si do pu lahai mata lapen tum non karbiang long ke non anta etum karbia ke etum ke Charlie hina be pinang lapen etum lang nam lo pulo dang etum ma ke non ada ba frown de la si bang ba ke etum jong si bang ba ke son pa prang nu nang ji pulo ke chengsi litum ke Charlie hina se RDP du nei la so teng men ni lidak penangan than kang lo lapen ni chuni ni kang lo je dak arong asor atum alang litum nilitum ke thana teng mailong ke ja teng alang litum klemon pu sin litum ta ni ke pong lo In Koida Truk Duarbaguri constituency Arlo dalam merapias along sub center matisi kecelanga hem non puda partang konpedet si bikok. Labang so sub center laki ningkan ke baprang Congress government doba mahut sikiwan lo puta nang khan pachini dun. Bon sita non puta partang konpedet si bikok. Labang so sub center pen non puarani ta doa imu dalong konpedet lo. Lasi labang so hem kitang konpedet ke komat lo adai do. Angkang long tadura PS long kitap chom rong crazy ke do tumke sub center nang wek pu alang ani phan la si CM alang lituriam rong hang phan sa me nili hema chuning ri lo la penako ni tum CM IMC do IMC Richard tok bi la alang litum sa me alang litum nang theklong lo ta hai mene stami non ke nang theklong lo ni tum chini nam dede teng lo theke nang theklong le son si man del lo nang theklong bo sani patang et pu alang litum เป็นท่านทาระบังโซซับเซ็นเตอร์ต่างเตดาพุทธะ nilihin man katani bang la lo nitum dak duar bawri constituency long dak nitum da dhora apias long hedi babang so sub center na kin mari ding piklo yo sida me pini ani piposi patang na delo la so bang sini di kinaya da kangtung bang la lo mane kinaya da kangtung ne nili chuni ri la mane non ki dobo ma government ma phan la nitum da dhora ps long ke nitum rong crazy arong do la pena parta ko asanchom sanjam dulang lai doping lang dak sita mila anarat tumke sub center ka bepena jok nitum dak dadhora ps dadhora ar angkang along ke dotuman ke akisu no golo aposino la so sub center na patang pi phan mang ke nilno ke dobo ma government phan kichunin dam ke la athege nitum la dak dadhora angkang along ke dotum ke nitum sub center nang wek po labang so sub center mentu ningkan pen si king cheng la so ikim ke cheng abang nilita labang ninga we kon nyong dadang di sini government Volong komaji bomrui adarso habar along ingdeng pli rongker karkli along keceng silun kana malin ke paman pon ar koi ni phai trok ar ni volong komaji bomrui habar along ingdeng pli rongker karkli along keceng silun kana malin ke paman pon Labang solong bomrui LP School Pathwa Kamalong Kedo Open Estate Sitami Aluhi Sarpi Aman Pen Kacetong Dun Rukasen College along Than Bang Pi Dr. Harvey Ingki Kathar Pi Cetong Dun Si Ardeng Pen Open Estate Ingputekan Apithu Mai Sitami Pedopon Bang so Mayalong Aluhi Sarpo Aman Pen Kacetong Dun PWD Board Chairman Long Ki Be Ratsai Klembang Modhuram Lekhe Rukasen College Lothan Bang Phi Dr. Harvey Ingki Katharpi Kes A CEC Amai Bhu Thang Sing Timung
bomrui rong trok si SGB atum cetong dun pen mai RDP dun si jumesen lamthe jaite kang bangso rat amai pi judet pen apike karlitang rolison terang pi alang lipan sitame cikimopen lun kikan kecepatan sitame KAAC emisi Ramsing Timung Ardeng pen ingku pidun news text report TK News Karbi Anglong. Facility kan mane ladak ke ni second time lo bang ladak kuliah baralam kan ni son yalam ni nanti kan kalau dagalam rong ke sida focus ke education sekipi semi olo lake ini khai ching ko nangi pre education bang han main le ko ne education at bang pilihan initiative ke en abom roi kan si remote areas ni kini da mating se kala laana ke thi si initiative ke en ke lake ni kisi ka ching ko asai hisab se ni ke thegam lo kalau misian si remote area rong jadi lahaya program non li bom lo bukulate mo ikrang ke aro ko soci kelan bom bu sini di mana kala aro kai chakta dara daga area muni pantala hero kije aku mani tum chubori te ka pita unji lo chelang hai na tunon especially la culture customs lai na tunon bagi tu ke la section area pina jadi ma begun misi culture custom lai lo la ke kan ni topi asal hai lam te kini ni antika education alam pini ka tu kita wala inki kudo ini tum pini teron gunda pini pini alang ni tanang dun alang di education hai alam kanin je kini su gali ada pu TSC sana tu CC na tu timu ke hai tanang dun sarang di education hai alam se kanin je kini susu culture custom hai alam asal son kini site kini ni ramon ka dapat se kasi tu asai hisab se ni so hisab ni rongker kaki dead pen puthot hala bangso rongker kaki pen rat phagi panong ki si chirong to mai rong ki chitong na si mesen no la so saing deng deng ki dum rongker koi phis tame litum rong rup pasin thur je phan soi jang tuhan panong ki si bangso si awareness program ki mesen the nona kai litum obeki tuan itum penang ana lam jepang pare dum community to tante kapera tuan dalam lukam rongji sila bangso awareness program kapera so dulkan marin lake obeki means padong kilo sila bangso awareness program no kami itu penaan mem kada nang kuson si youth man upgrade nai ma youth kusuang ding charlie kasi sangat aking kamlang charge up lam de pick si along tin habar tame rongker oi fix tame rongker dead pen rat phan panong ti isi cherok to mai ko thek ko dang te isi e khai phan kerap longji atila bangso awareness long itum kicu det itum lam theben si ben analam iklen kita makan itum claim unji si bangso awareness program long ben analam so jang kon tong si hala so jang teman ini dari kesi ke lalo nona kai pir thega chila rat pot nani tum me tok lang ana tami ki pakhang theji phan banga khaya ason gaching bai dun theji phan methang career ki chpa message ji phan itum tok lang chali bang itu ide dang ji pen khatta kai mata itum arjat thiji methang career chpa message ji the nona kai education abi putam te labangso globalization itum karja tunji sumpi kasi itum karja khai sikipak dibak khai kipak dibak khai po phik saminon kiwang mi obe mitun penang an ke example lang set long lo kasi alang litun benta ne itum encouragement endunsi alang litun ben charlie dunang ji je ni tame charlie lu latang te mo ke bang dinan ni mithang jongjung mitha khai phan simai si ken thegi sikla so ke ken phan ke apang si itum mithang phan educate nang la mithang phan itum nurture nang la kasi ado ko obe kinu to la lo itum charlie ba ko de